Welcome back to Marvin Kelemen channel. Te hakana kapor. Nadon kawai kacing pun mana sapi kipat ba ija kaplim kandailan and sapan mi hakasinong barato haka school Saint Peter Secondary School barato balapan yai ro dekane hi school. But kita ro ki program haka ar pandai terik September arjar RPR hak performance ni kat RBJ PM di ke semi final football kadon artili ki match te yaki masih pan dan penyatur panengkong kedai utriang bahana kasnong barato versus Perengam bahana kasnong barato paarpan uli nakasnong barato versus Jackie nakasnong barato palaipan Upring nakasnong Maiding versus Usniang nakasnong Maiding te hakapor menmet pan endon ka drama ka kerteng chong kata ka drama kadai imaya wasaknot te kabai entar pat kalong live health ka marway te ki program haka live health rik September arjar RPR haka performance ni kat RBJ PM ka final football pat kacing yatur masih panengkong uskai nakasnong Barto versus Utumar nakasnong Kendong paarpan Uberngam nakasnong Barato versus Belgium nakasnong Mau Tercek palaipan Upring nakasnong Laskeng versus Usang nakasnong Mau Kayau haka pormet en sapen peni ya kata ka film show kabakerteng kandailan kabai enter kalong prapeu marway ka fast show en sapen mi haka saw PM pat ka scan show en sapen mi haka nyau live PM te yawan syakane ka fit balapan long daka Saint Peter Secondary School Barato haka arpa kunde terik bat ka live terik September haka ceka Madan School Hapdenjri Barato te yawan kenang ba pin la bangsaki de laki chong khmat ya kene ka film kandailan bat kita ki cinya turmasi apedeng artelikis ni ka arpa kandai terik bat ka live terik